eri turi kuza kuhereza eshagama yawe kurugirira nka butafari obukwasire red blood cells tinkamanya red blood cells mu nyankwenzi baza kucheta ki konka in English I would have said it's a type of blood as characterized by the antigen that is attached to the red blood cell. So kurugirira katafari akakwasire nankeji cells zawe za red blood cells nibo turi kuja manya izina eri turi kubasa kuhereza eshagama yawe. Okay, hatari nshume tuzaharya go mazina turebe nubuho bwo bukwasara har ka red blood cell kanje mbone ngire ecyo kikacha group blood group types zazo niziha kandi ahabwenje bazeserezo. Yeah, so types of blood group twine na system ziri different ziri kubasa kuhereza amazina aga konka ezituri kwasa eziri common ezituri kumanya ezibakizire kukambira mu irwariro twine amazina nka blood group A, twine B, twine na O. Yes. So nko kuna naatushoboororera ndi kugezaho kugamba kigambo ekika kya blood group ni kiha nankeji wagira ngu A nawe wamanyisa ngu ari kari katafari ka red blood cell ka antigen akakwasizeho nigashaka katafara kaliho ni ka antigen ako bari kwani beta A na kaliho hara ka B ejoneza kwa blood group B. Aka A na ka B kaburaho nituza kujeta O. Kuturashange aka A na ka B katariho agejo red blood cell nituza kujeta O. Okay. So tugumiza amagezi blood groups twaita A, tuketa B, tuketa O, tutekaho icyo bari nankeji tutekaho aka minus ningashika plus. So ka minus obwiro bw'nyine kandi kamesa ngo arakanda ka ubundo butafaro bari kweta ni rhesus factor oburi kwasa kwa buri gonjiro nabwo kwata agejo red blood cell. So ochanga ngu aka rhesus factor kalimu chimaisa twagira ngo tutekaho ka A plus changa ngu actually kaliho ejo yawa kaba ka A tutekaho ka minus na B nicho kimwe na O nicho kirabe kimwe. Nabasa kugira O plus na O minus. Yes, nabasa kugira O plus tokagira ibiri. Yes. Nawe ine O plus ndiyo muntu ni waraba ine O minus maybe. Okay. Ningoragire B eri plus ni eri plus takaje tokaja nabasa kugira ibiri umurundi gumwe ko mu ntongo konka ya abantu babinishaga etaction nicho turi kuzihera amazina. Okay. Hati doctor tinkagira blood group AB. Yes. So blood group AB neza kwijamu aho kugira ngo twashanga ngo mpa obutafari bwe no bwa A na ka B bwe na buriho. So hampo hindure tungire blood group AB. So twashanga bwe na buriho nko kutwagira ngo O nisa kushanga ngo aka A na ka B kabura tikali ha agejo seru so tugeta O. So na AB nisa kumanyisa ngo twashangaho bwena obutafaro bwa A na ka B red blood cell ya Eba AB. Ciao. Atomuryezi group blood group nunje neha. Well, kandi neba negendera cyangwa toine shagama nunje. Yes, so buri shagama yona ebonire. Tariho oine nunje kusingo ndisho. Okay. So tariho kugira ngo ogumpa aine O naza kuba ari superior awa B taro kugira ngo hariho uri kusinga mutahiwe aho kugira ngo blood group n'izine gana amazina aguzihirwe so taro nankeji kugira ngo gumpa aine echamani kusinga diori. Aho kwamba kira kutugira ngogo bwaine blood group O ngogo ndwara tazira mukwataho ekika cyashagama y'omuntu nikibasa kuba kina kakwate
na no kwetantara ninga sho kurwanisa endwara ezakubasa kuba nizitaho omu mubiri gwe. So ekyo koncha yona buli shagama yona ne yani erwanisa obukoko oburi kubasa kutaha omubiri gw'omuntu. Blood group tugendera ahari ebika by'eshagama nisa kugira ngu hariho oburuye obu turi kubasa kuteka obu science eri kutwereka ngu actually omuntu aine group egi nabasa kutungamu advantage akusinga oku. Konka waza kwetegereza naza kushanga ngu buri group eine advantage kusinga andijo. So tokagira ngu ogumpa oine O ari better kusinga oine A. Akuba waza kurebaho bayirwa anankeja nankeja research yakozwe naza kushanga ushange ngu omuntu aine O actually haza honka kolera nabasa kutunga severe form kusinga oine A. Ondijo haza honka oine nka AB oshange ariko wasa kutunga more severe forms za smallpox kusinga nankeje omuntu oine O. So COVID so nanka COVID basa kwa cyaro research yakozwe kumanyura kubasa kuba aine nankeje shaga muri kwasa kugireje mpa konka in the end kugira ngo bagira ngo wa O naza kuba arimo prone tukorera kugira ngo wa A taragitu ngo wa B taragitu. So nankeje eshagama really taro kugira ngo gumpa inebonire kusinga ndisho. Hakuba dokita tukwa turiyoko itwentante buganira nosha hine research zidukora kakoresa common sense bazakushanga umuntu azati togwa ine shagama erkoraka kuturwendwara ningo umuntu ajati nyona ndwire senyiga tinku giturra atkonko nijo nabasa kuginturra ho dokita ho twateka kubininga there is some art irwaho ati yo kugira ngo kumpana asa kuturire ngware gineji ebari kwani bagamba omu community basically tibiri research kugira ngo kumpa group yene basa kubibonire kusinga yoko. Yani toka kigendero kugira ngo blood group yogo nesinge yogo. Amani kugira ngo gutarakwata engwara twena nizitukwata ni nkoko kureba niwo wali semechi ekya corona kagira ngo corona ne kwata bakuru konka twarebera abato ngo akwata uri mukuru ne kora kubine basa kwita konka twarebera n'abato bagikwasigwe kandi kabise. So tyaro kugira ngo shaka meji nanjini inyo bukakafungu tindarwara ingware gineji kandi ingwara na yankwasetera nkore ku. Yes. Hati omuntu akamanya ta blood group ninga shikika kishagama yanje ninge uriya nanka akajimanyata. So kumanyisha gama yawe ecyo uri kwetaga no kumanya no kuzo umwirwariro test yo kuceberesha gama yari eyorobi kandi waza kuzayo ni baza kugambira ngo ishagama yawe neji na kantu koro nonga just no kuzo umwirwariro bishobwe mfachi kubye bitine kakwate na nendo arezinda arware then manyo kuturra nanka ninga kugira ki ubunza kuronda blood group kandi nyondo kuranda ho nindya nimbyo hurire omugasho gwo kuza kucebeza blood group ninga shekika cyeshagama yanje gukaba guruguha ubundi atakagicebeza nawe akamanya ngucirwa mugashagera kibeza. So okucebeza esha nanka kumanya ekika cyeshagama yawe n'ikintu kirikwa kibonire kugira ngo abantu bumwe kori kurwara nano bita kuteka mishaga bakuteka mishagama hari shagama turi kwereza kandi hari n'ishagama itakabasa kwereza. So tuba turi kumanya shagama yawe tumanya no kuturatandike okuronde shagama turakwereza n'eshagama ikimire kuteka mu yenyine neyo icyo njo kiri kubanza kirya nka number 1. Arono no kunanka kumanya ngo eshagama ejimpa ne yamba abantu abampa abagwara nabakajetaga konka arono kumanya ngo oine kuba no hereze shagama ejimpa kwa eshagama tarahanda bari kujigura taro bari kugikorera abantu yo kurabateka mu muntu yaro ndijo muntu gishiye. So kori kuza still waza kole chompo no hendero manyire nankeje chikacheshagama yawe
omukazi kari kugirenda abakazi abari omu period barikwasa kutungira emyenda ningashi batunga enda nitwa turetagana munonga kumanya ekintu ekitwatwagizire obutafaaro buri kutweza ka negative na ka plus kari very important aho kwa turenda kumanya ngu omukazi yayabira ari nka negative aine haka minus aha blood group ye okija ukamuhereza nka akija obunda akatunga nk'omushiija weye aine aka plus kandi ekyo kiri komwe yaweza kushanga ngu omwana bari kwasa kuzaara okubanza arakashagama k'omwana kari kwasa kutoora omu yanyina nyina kakora obutafaaro bundi oburi kubasa kugwanisa eshagama yone eri kubasa kwija kuzaho eyo ndijo omwana waratunge yabe eri muka plus so ahendera ari kutunga enda ziri kurugamu obundi omwana afeera omunda omwana ari mwakurira omunda nanke so okimanya blood group ye yakyo omukazi ogumpa era ka minus ohita n'omushijo mukebero lebo ukishanga ngo eri plus omanya ngo niza kumuhereza omubazo ogumpa ahagwiro obunobu yaba ariyo ainenda kugira ngo eshagama kyokuba kyabireyo omwana ekakurosenge kazo muyanyina obo butafaaro buri kwa buriho ka plus ubwo mbazo bwo gubwiyemo kugira ngo eshagama yeye etakakora obundi obutafaaro buri kuja kugwanisa abaana baratunge abari kuja kongera ningo obundi batunga nk'eshagama obundi okashanga bamutira nka plus obe nobwe banza omanya oti nankeji eshagama yobwo butafaaro kabukora nezagwanisa omwana obwo kuyaza kutunga so ekyo nikyo turi kwantwenda ekyo uri kwanotekwa kumanyira eshagama yawe nchorebera baza omu antenatal baza kugira ngo katurebe eshagama yawe niyo yes yeah so kumanya eshagama yawe kumanya nikikaki yine emigasho mingi basically kumanya ngo noija kuja ku anytime kwetaaga eshagama kandi wana mangu basa kwetaaga eshagama taro bari kugigura no basa niyo kuteka kwa eshagama ujiroti nanye kanteke eshagama bya saving undi jo muntu akwa kundi jetaga nanyo ndija jakora ki arajimpa ari yajimpereza ninga eyo bari babikire konka jyane rugandije turaje twamanya ngo terinitwe iwari ya TV West aba program Eby'amagara ahabwa twaza kumuraho kace karinganire tuzagaruka Dr. Twesigomwe Godfrey Twesigomwe abo tugambire bikabyitu ebyeshagama na no kutine kwantu twaza gumanitwe katugaruke Eby'amagara mbikicibo Kazira Health Products